Greeting everyone, and welcome to our Tonga International Political View. Malolele e tonga kutoa pe mo me mai ke whalaite ni Amerika. Pea koe tau hoko te tau polo kalama I he whalaite kutoa pe ki he TIPV show. Koe volume 006 yani. Pe koe polo kalama in honono o Tonga International Political View. Ko fia ke welcome kimoutolu ai tonga ko toa pe mo me mai ki he tau polo kalama. Ko kore ke kamata ake ha tau loto. E o tua ko mau tamai whakahewani a Fiona. Mau whawheta I he e fiafi wha ko eni a whalaite. Pea ko wiki whakaosi e no a kosi. Mau whakatahataha mai ai tō ngā. I he fiafi koe ni ke mau talatala noa fakapolitikale. Mei tua pule anga ki ho mau ki I whanua ko tonga. Ka whepea e wheitu e mea mai mei ai tō ngā. Ko kore kui ho hua whasi sukalaisi. Ke tāpua ki I kinau tō. Whakawa e mata ho mau atamai, ho mau sino, ho mau loto, ho mau lau maari e. Hai hamea te mau talatala noa kia I he fiafi koe ni fakapolitikale. Ke lava ke mau whiako aki ai tonga. Te koni mai o tua pa ke tāpua ki ai tonga ko toa pe. I he wheitu ko toa pe nau mea mai mei ai. Ko re ni o wafa o sisu kalais ko alo. Ka ko mau whakamo ui. Amen. Again, malolele ai tonga ko toa pe mo mea mai. Ki he tau polokalama TIPV show. Pe ko Tonga International Political View. O kwhai atu mei tua pule anga. Pea I he aha koe ni, pe koe whiawhi koe ni ko whia mau ke tau kei whoki pe he tau programa whakaosi aia koe ku topic ai nei pe he koe tonga koe helo. Kona uhinga pe koe ngahi tāpua ki o hange pe koe hiwa na tau whanongo koe himi na tau whanongo ki ai. Nai tāpua ki tau tolu he otua pena e toa e lotu I tonga. Pena e whoaki e he tu I mo e hau, mo e hou eiki. E nau whoaki ka kato e nau mo ui ke nau tui o ki ai otua mo ui. Pea ko whawheta I he polokalama koe ni ai lava ke tau talatala noa fakapolitikale. Pea tau whai ai mea koe politikale ke mahu inga pea melino. E tau talatala noa o I kai aha mea koe whakawhawahaa. Pe te tau pehe, te tau lau ko hai o kusai ha ne pāti. Ta taha tuu pe I he ne pāti. Pea tau langai whakapolitikale a tonga. Pea kumau ilo pe koe hai pāti o kumau lava ke mau hanga poupou I. Whai te riha pe koe tonga koe mea whawhoi tui pe au. Koe kumea pe ko whai ko au Tupou Helu Uhatafe. Ko whia ma o ke wako atu. Ai anga whakapolitikale mai whakaapa-apa. Ako atu ai anga e ta whehangahangai mohota kakai tonga. Mohota whonua, mohota hau, mohota tui. Hota pare mia moe. Anga e ngahi mea uhoko I he e tau nofo whaka society tonga pa pehe ke whitu kehekehe mamani utau iai. Peko mea pe ko whema o ke utalatala noa ki he politikare whakatonga. Aluai mo ki whakalau maari e. Aluai mo ki historia. He? Aluai mo ki akonaki. Ha pe ki mea te talawe ki ai. Ai pe ke whakalata e ta wheo hi he koe tonga ki tau. Pe hange koe kulawe koe e pehe koe tonga koe helo. Ka tau lawe I he pōni ke ngahi helo koe politikare. Pe koe helo koe o e whonua I tonga. He? Tau pehe pe, tau kamata mai, tau osi ilo, tau talatala noa ki ai ke ngai haatu I. He ku, ai whoke ngai talatala noa, ngai pāti o pehe o ku
laka ai mawhai e tui i he lao. He pau fia mau e au ke uhanga o whakamaala ala to he ahoni. Ai mea koe ke ilo he tonga. Na hanga whai pe e ku study a ngahi lao koe tonga. Kanis tu tone 1875, mono amended 1988. A o ki he taimini amended, amended koe kanis tu tone. A tonga. O ko os hanga study. He? Kanis tu tone amended e na e whai he wafe hongo fulu. Whakahistoria. Ka hiva hiva hiva. Ka hiva hiva fitu. Wafe ma fitu. Wafe. I mean, koe lao ok where. Ka lawe he ni ki he eke ko he patoa o ku ma olunga ange ai tu I he konistu tone. He? Ko ai ke pehe kai ke u loto ke u pehe ke u bias. Ko whemape ke u whakamaala ala atu he koe tau whiha ne ku lau anga he lao koe tonga. Pero whemau ia ke u tala noa ki ha mea ko ilo. Taimi pe ko ta tala noa i ka ha mea. Whemau ia ke walasi. Pea tapuange mo Tupou Helu mohono hau, mohono whanua. Kai whemau ke tau alasi ko ni stu tōne ka atonga ke tau sio ange. He fakapolitikale ke tau sio ki Amerika. Democracy a Amerika. He? Pea oku tu e democracy pa moe Republican a political government party. Pea oku iai hanau Palestini, ko head of state. He? And there's a separation of power for those ihe ngahi branches ko e government whakalere ko e government. Katau alasi, a mea ko e politiki, fakapolitikale. O whemau ke tau ilo lao. O hange ko e u lao ko e ni. Amini, te kai ke ose u lao ia kai ose e ku inki aku. I hono print, buka fu PSF hanga. Tako nofu pe o lao. He kawa he toko taha, o kwhia mau ia o ka loe au. Ka ko ilo pe mea loe au kwhai, mea whakamau. He, ka mea ko lere ke pure anga Amerika, he ko o slava pe o whai ngai mea kotoa. Aki pe, ai atamai o viviri, mo whiako, mo hohori, ke mau i mea ko mahino. Pako whemau ke ua koi ai talanoa whakapolitikale, ke tau talanoa maa. I mea koe, ka pau tau talanoa politiki ki tonga. Pea lava lewa hange koe kore koe ke whakatulou atu. Mo i pure anga tonga mohono mana ki, ka tau lava o alasi hangai fo i lao. Ai ka tau pehe peo tau talanoa ki ai. O hange koe ngai lao koe ni, kua osi amended, he? Ngai lao lahia kua osi amended. Ai paka tau sio koe ke pehe koe he e tawhaaki koe ne a patoa na mau ki I penolo he ngahi taimiot ki mua he mau kamata mai ok whakalaka pe ok pure whakawao ai tu I koni stu tone. Ai ka tau pehe pea tau tau kia uhalai. I he from 1875 for historia to 2010 he 135 years. Te au tau e te au tau nima. Ai hanga he tu I, tapuange moia, o ne whaki a re o kakai. Tau pehepe u whakahistoria ai political systemiko ni koe o whaki koe whaki ta e tau ipe ai atonga. He? Whaki ke lava e kakai o whiri. Paka uhinga koe peheka koe ha e na uhinga o ku ma o lungai ai tu I he lao. Ka hiri koe au ku hampolo I tu I. Pa ne whaki. He koe legacy koe ni koe pe koe dynasty o tu I ke he tu I me he tu I tonga aho eitu. Ke he tu I kanokpolu. Ke he tu I wawau ke he tu I haatakalaua. O tau I, paku hau. He? Ka tau sio ke he mea koe ofa, whaka o tua. Ai hanga koe, e he tu I o ne whoaki. Ai mawhai ki he tonga ko toa pē. Ke lava, ke whiri. In 2010,
It is publicly known in the world. Okay, UN, Commonwealth, ko osi ilo he taha ko toa pepa le kooti, a political reform ko a Tonga. Tonga has entered a new era, a modern Tonga. Okay? It's no longer the Westminster system that was created back in the 1875 by King George Tupou I and the missionary. It is now a system that we have built tau ma'u ai reform ko fakapolitikale. E tau whakalaka ai e tau pehepe. Pero e ma'u ia me ha'u me ngai helo. Ai ko lave ke topi ki ngai helo ko historic, political, tau pehepe heroes o Tonga. He? Tau pehe ko ngai ha'atu I. Ha'u me he tu I Tonga. Me he tu I Tonga uluaki ke he tu I Tonga hongo fulu. Tau pehepe. I he historia nau lahi ha ere pe ke ngai wheitu kehekehe no tau I. A'u ki ha moa. A'u ki ngai wheitu kehekehe e Pasifiki. E taimi ko ia nau nofo ki ai ko hunga foke. Fie ma'u e nau tō ke nau hau he Pasifiki. Ai ko nau ia the Empire Kingdom of Tonga. There was the tui Tonga. He? O mea o fie ma'u ke tau kamata mai me ai. Ta kamata mai me ai pa tau hau ko he taimini. Ka pau tau tānoa whakapolitikale. Porque tau hau ko e me tui Tonga o luake tui Tonga hongo fulu. Na nau asi mai na nau mei a fio pe I uvea. Whaahinga I haa moa. He ano tau I ko koe. Mai ngahi mea kehekehe na hoko I he taimi koe. A o mai ai ke he tui Tonga koe ni koe. Maha ko tui Tonga hongo fulu tui tātu. Na ne whao koe a haa monga o Maui. He? Ai tui Tonga koe tui Tonga na ne whao e langi. Langi terrace ko ni koe. Oku si tanu ai e kukui. Koe whae e ku whae. Ai ko kui ko whae ko Salomi. Ai ko grandmother ia. Ko ene tamai ko sione whatafe. Ko hao e hako. Hao ko ka niwaru. Pe au ksii. Tanu ia e langi. Langi lahi. Pako tau sio ka tau tolu ke he ngai whaka historia ngai mea ko hoko ko I Tonga he taimi ko ia. Panau eke foke fo I whehui o pehe ko hai e tu I Tonga na ne tau I haa moa, lak tau I haa moa. Ko tu I Tonga ko ia ko mo, tu I Tonga ko momo, if I'm pronouncing it right. He? Aya na e hau. Hau e tu I Tonga ia ko ia, pe na ne tau ia fisi haa moa, uvea niwea, o ke ngai kolo ke he Pasifiki. But tau sio ai mea koe mahu inga ai ki kolo kona tau tolu koe o kui ko Tonga. He? Ho tau historia, ho tau culture, mo tau tupuanga. He kono uhinga ko historia mahu inga ko tau pehepe. Ko tau pehepe tau tolu ki Amerika na kai ke tau I pehe na e whai tau I tau tape iau. Nau capita, nau tolu ia kau India. Ka ko Tonga ia na historical. It's mahu inga. Siweria e Pasifiki. Tau pehepe. Tau pehepe ko Tonga ko Siweria e Pasifiki. Hangepe ko hanga ko e Amerika ko mau ko Hawaii. He? Whaka ofa tau sio ko ke historia. Ano tamate I ko ngai tui. Ngai tui ko I Hawaii. He? Ko ke tala whake kau Amerika. Ka oku iai ano historia. But we get a lot to get a me hoko pe ki Tonga. But me fia maua ko ke tau tala I whare. Tala noa ke maua me ko mahino. Ke tau hanga malui ho tau Tonga. He? Paka tau ilo pe ko kamata anga mai ko Tonga. The Empire Kingdom of Tonga. I gonna refer ko ki Loma. Ko uhinga na tau I Tonga Pasifiki o hau. Tui Tonga e. He? Ko hono uhinga pe he mahu inga. Taimia ko ia. E nau pure I honau government, mo nau whanua, mo nau kakai.
He, o mai ai pe me he tau tangata, ke he tau tangata, ke he haatui, ke haatui. Dynasty, ke dynasty. Ai mahu inga koe koe a taua koe tonga. He? Pea ka pau mahu inga ia at mei muri. O fie mahu ia ke mahu inga ia mai mei tonga. He? O mai koe, ke taimi koe, kua lahi whake poto. Tau pehepe. Kua o ako. Pea kua omi mo poto. Alua tai mo poto ko ni koe oe temokalati. Ke tau whenga ke tau liriu a tonga. Pea ka whanki liriu ia. Han koe ni he wafi hongo fulu. Was very historical. He? Historical ia because he ku hanga he tui, he ane awhio, e tupou nima, o ne whaki atu, a re o kakai, tae, taui, peacefully, surrender. Ka mea koe koe koe, hero. He? I think of it and I'm touched. He kawa ui he toko tāna e whai tohi ke tupou, taimi koe kei tupou toa. O ku kei ave holo ku utohi, na e whai ke matangitonga. E ku kore koe ki aipea o ne hanga he tamsi i ne kei tupou toa e ke i mai au he matangitonga. Ko hai koe. Tau whamatala angi a e matu uhohoko. He? Aia o ku pene palo mesi mai ai, he kaipeke to e lava ke post maha ane mea i he Facebook. Excuse me, i he online. Pe koe social media, pe koe matangitonga. Nā e ku utohi nei whai ai. Ko uhinga pe koa aku, kei tuku hhhh re o kakai. He? Ko uhinga pe he whia mao pe ia, ke ai hata reo. I pure anga ko tope. Nengo pe o ko ofa uau he monarchy. Iyo, ka o whia mao ia ke hata reo. Whia pe pure anga, whanua, New Zealand, Amerika, Australia, Tonga, Febe whanua, sia mane, sia pani, o koke nofoi, o whi mau ke haoreko. He? Ai very important ke ta iloi e ki ta ua Tonga, ai mea koe ke ta whai. Mo ta hanga o understand, ai hao, ai tau tangata, ke tau tui, ke tau dynasty, ho ta tupu anga mo ta historia, o mai koe ke he taimini. Ke whakahistoria e mea na e whai e Tupou Uluaki, ne tari e lotu, he? Pene hanga, whaki a tonga ki lang. Ha o koe lotu ke tonga koe taimia koe, na e whakapouri a tonga. He? Na e kai ke tau lotu ke he otua. Na kai ke tau tari a sisu. Ko whawheta i kua o mai ke taimi koe ni, tau mao e mea koe mama, tau tari a sisu. Pa koe koe uhinga ia ke ta whakangaloki ho ta historia. Pa koe koe uhinga ia ke ngalo ia taua ho ta tupu anga. He? Whakamahu inga. Te taimi koe te tari a sisu pa ta mao e mea koe koe mahino. Pa ta ako ke he ata mai mo e mindset. Pa ta hanga rewa whaka kau ke ta ilo i hono mahu inga ho ta historia. Inglani, kua nau historia nau to. E nau pure e whanki whanua keke. Ha tu ipe. He? Pa neongo kua e nau system a nau tau whakarere aki. A nau whanua. He? Lai kakau pehe, tau aike tau hange pe ko Inglani. He kai. Tau kehe pe tau tau ko tonga ki tau tolu ia. Ko Inglani ne unau mai ke nau protect a tonga. Sia mane, Inglani, Amerika, Fefua. Wah, mea ke tau leo tau tau whakatatau ke hata. Tu pe tonga on its own. He uka kia ha ailani ia e tuu he foi dateline, but Tonga, remember? Tonga is the only island that stands on top of the dateline of the world. Not in the Pacific dateline, there's no such thing. The whole world. And once you realize that, you understand the importance of learning because ta wako ke mea koe mahino o tala noa fakapolitikale. He?
Pako tau alo koen ke hange koen ko tō piki ke ngai helo. Tau pehepe u kawa akilisi. I helo. He? Te pō uluaki me aho eitu. Ha ua ke utu i ko tō pe. U dynasty i ko tō pe. He? Ha ua ke a te pō uluaki. Ulu ka alala. Alo ai ka te pō wha. Te pō ua. Kuin salote. Te pō wha. He? Ai ka tau pepe a oen te pō nima te pō wono. Ha ua ka te pō nima mo ne whaki. Are o koe kakai. Pena amended a konistutone. Amended a konistutone. Aka tau pehe ka ngai fula o ni ko fe ma ko he ta fa ki ko ta ko patoa ke fotu. What else more do you want? Ko osi amended angai lao lai. A ueni ke electoral reform ko lava ke whiri ko tonga. Tangata mai whewhine. Ke whiri ho taki. He? Ha oki he separation of the three branches, separation of power. I he government system ko tonga. He? Me he legislature, ke cabinet branch, which is the executive branch, ke he judicial branch. Now, obiai hono mawhai on its own. It has its own power on its own. Since 2010. I have now lava leva ke tau pehe ke whakasivilize pe ulahe ngai liu ko ia oku lava leva ke whai ngai mea o tau pehe I he modern koini. Han koini ta hiva ku admit ya e pure anga tonga ke UN. He? Admiti ko ke UN ko na ui New York e au he taimi ko ia na alo. Toko ni lahi ki ono show ki nau tō ke whituk na wō ki ai. Man tu ina ui New York e au kamata me he waluhi ba. Pako pehe ko ke ngai liu whaka historia ko eni. Ko whai ki tonga, ko tau pehe o whiunga. He? Kai whia ma o ia hanko eni koe whaki ko eni he tui. Ai mawhai e kakai I he wawhe hongofulu. Ka tau pehepe. Kange haane mea ofa hene kakai. He? Mona whanua. Tau pehepe ke hono tutu koe o nuku alofa. He koe hame e whai ngata ke tui ke omi kau sotia. Ui mai ne kau mea tau. Ke tamata I mo whana kakai kono nau whai mea koe nuku alofa. Ka koe hame na e hoko. Lai ange pene ofa. He? Ok, iloia. Lai ange pene ofa koe ai tui. Ka kure ai ni ke kakai koe ke nau ilo. Fakapolitikale. Koe ni I he wawhe hongo fulu hono whaki. Mono amended ngai lao lai. Ha upe ke for government system. Man tui koe mawhai koe tui. O kone appointed pe ene kautaki o ke paremia. Tau sio he taimin. Ko lawa kakai ke whiria nau paremia. But even that, o koe kai pe ke nonga ho tau kakai. Kei whai atu pe. Greedy. Mo e whainga koe ki he paua. Mo e mawhai. E nau te lawe ke ngai tala noa. He I kai ke ta whainga taua ki he sun. He? A oi pe koe ni. Tau pe he pe. Neongo I kai ke tau. Ke utui tatau mo akirisi. Ka nau kamata mai I he taimi koe nau pe he ai ko akirisi tene. Toko ni e kakai. O au ke ta whoki koe mei ai. I can say Akirisi is a hero. We give credit to what is due. Ka tau e pepe ko sa ia Akirisi pekai. Ko hola ene ngai whare. Tau pehe pepe koe whare I hoko angoloa futa. He? Na e whai ke Akirisi. Pea na e ngai mea na kai ke na. Pehe ke na whemahino aki ai. Pea pull up a futa. Pull out here.
ka hoko ata akilisi. Hau pe ke he malo loa e tangata eki, mai ne kei viviri pe, e ne whenga ke ngai mea au kune pehe u totonu. He? Pera ke u tā au ki ai, ke u pehe ko os malo loa akilisia. Ko osi. He? Ka ke tau sio gen ke vālau koe taimini koe kau patoa. Aku nau hanga whakapala kui e le ke sio akilisi. Paka pauna nau ilo, ko akilisi koe hero, e mea koe tokoni koe ke kau tō ngā ke mauho nau reo. Nā wonga tā. Tu koe kumi mawhai he kai te ke tui, ha taimi. Ka tau ngata pehe re volo koe oe. Tohi ia toho vote o drop e box. He kua momoi mai e he haa moi ofo. Pa koe whare a tupo. Koe blessing ia me he otua. Tau ngata ai, ka tau whakaapa pe tau langa ho tau whanua. Koe mea ngani ke pehe koe tau langa, whinga ke langa masiva, ia, whai te rea pe koe. Ka oa nā whai e langa masiva ko ha mea ke totongi vote. He koe mea koe te au koe nof pirisoi. He? Whia mao koe haa ta motive koe whai aka e mea koe mahino, maa more rei, fakapolitikale. Ka hape whaahe o ta poupou i, maa merino, fakapolitikale. Ka mea koe ke kusio hifo ane nai ke he ngai penolo whai pa maha koe penolo na kawata mai si ulai. Ai hanga e te se tita whaka eke ai ngai kakai o na uesia he social media i he bully crime. He? Cyber bully crime. Cyber bully, pe koe cyber crime. Aia koe nau tala noa whakapatoa. Ke mea koe uesia lahi hono, uesia kakai mana ngai family. Pero mea koe whaatala noa i koe ke he atamai mo mindset. He koe mea koe whia maua i koe ke whai atu koe ai Tonga International Political View ke tau tala noa maape. He? Ma kehe tala noa. Ke oa na o lau kovi au ki ha pāti, pe ko hataha. Ka urea at pe koe kwhare, koe whaiwhika au. He? Pe koe urea at pe au koe kwhare, kia te koe. Pe koe urea ke pure anga Amerika. Ako whia mau pe o ke tau mau ai mea koe mahino. Te mahino i pe hoto tupu anga, hoto historia, ma hoto culture. Mai angai, hau hota, whanua me he tau tangata, ke tau tangata, tau tui, ke tau tui. Dynasty, ke dynasty. O au mai ke error koe ni, pe koe modern Tonga. O tau pehepe o ko si ai, a political reform. He, ani kou tau si o koe ki ai. Ko lava reo ke whiri e tonga. Me he loto le reipe, e pre anga whakatui, pe ma tau hau, ke whakiangi, a re oi kakai. Ka kia Tupou Helu Uhatafe, nane osi hanga pe o whake tau ataina ke tonga ko toape. He, ka nea ngoia, mana tui pe tau alu ki muri, pe o tau viviri, pe tau wako, pe ko hau e hori. Ko whia mau au ke uwhai e, ko whia mau au tonga ke pehe, ko whia mau. You know? Kau tam, whia mau e ke tau iloi. Ka paupeu ke mau e nonga, i he te tārea sisu, mo nonga i he otua. I hana omi koe lo tū koe ki tonga, te ke whia maari e, ko osi whiri. Ko lava e tonga o whiri. Nā ke tau ataina pe koe e Tupou Helu Uhatafe. He? Ka koe ni ku ke lava whiri. Pe tau whawhetai ai. Count it as blessing. He koe paloparema kou tau whe ao mo ia i he ao ko tape. I he tau mo ui. Koe mea koe lack of knowledge. He? Ane lave koe ki a Tupou Helu Uhatafe. I ane pehe, my people are dying from lack of knowledge. O ko mate hoku kakai i he masiva ilo. He? Pero whakamea ko whia mau. Kau ke whia mau ke iloi a lao ko tonga. Study. Lao. It's available online. Mea ko tope. Lao crown law, Lao tonga, historia, culture.
Ai dynasty ko toa mai ke taimini. Me a katoa. O ko ikai ke pūria. Whe maki tau wako ki ai. Ko mea ko whe mao e ko ke tau wako ki he ni. Ke lao ko ni, ke ngai lao ko ni ko os amended. Ai whak na ulawe ki mua ko usioi whak te kai pe ke ngai whe lao na uwhakotu o ko te kai pe ke usia wai i he tohi ko ni ko hanga kopi mai ase ai ulao ke me he tahawal whutu ni maa o au mai ki he 2020 amended constitution ko atonga. E whanki wha ila mahalo e tolu na uwhakotu atu. He? Kau whia mau ia ke tau mahi noi. Ai mea ko mahu inga. Te tau whenga peta toke whatu lao, kai ke tau lau tato wha mea. He? Whenga peta toke mawhai. Ai he ka ke tau lava tau tau hau ke mea koe mawhai. He ko ho tau hau o tau tau ko tuku iki langi. Pena e kamata mai pe mea aho eitu na e haere i whapea tangaloa e me langi. O whao ki tau tau. E tau lava tau tau wha mea. Whia maa ke tau tuku tau tau mea koe whia tui. Whia maa mawhai. Kataki. Ta tonga pe tau ako komana ki tau a ta. Lere pe tau ai. He? Ia ku alu koe, last time nau alu koe ki tonga nau lawe ki ai he tala noa ki mua. E ku kuini ko mata aha koe. Second cousin e tamai e ko auntie ake. Pake tutuni mai tamai mata aho, mea mai mata aho ke ngahi ange e tau mawha. Ai tui. Whi mahina e tolo ki nofa e ka sāpate ko tau peko ngahi tau mawha ai tui. He? Pako e ku alo e tu koe ki palasio ko tangutu pe i lalo i hewe wa e ko hu auntie. Kai whai pe he mea mai taratara noa. Taratara noa ke kukui, taratara noa ke he family mo historia mo hama. O whanua. Pea, ko siato ke whewhine, au kau he kau te e koe palasi o hao. Pea tapangi pe mo koe chin koe whewhine. Koe konga ia koe, au rere tau tau pe. Te kusia mea pe hei mamani. Pea ko ovare ko pea. Koe te e ni ko ngā ue koe palasi. Ko pea mata aho. Koe hame pe hei whewhine koe. O mea mai kuini, koe atunga whukia o stala ke ta ofi. Ai kai poho ko koe i he toenga tau mawha koe atui. He? Pea koe na ko. Hou hau. Ka tasi teke usiha mea pe. Lere fu chini e whewhine tau pe hepe. Pea ulapo hano hingoa. Ka tātu ka koe pere ngesi. Ho kapa koe ke san. Ki haa moe ofa. Mai whare o tupo. Aua. Ka kai koe na osweinga koe ke amend koe ni ngahi lama, ngahi mea koe ni ke to'o e mawhai e tu i ko nausi osi whanonga atu. Ke ta whaaki koe ta. He? O whia mau e ke ta ilo hota tupuanga, historia, culture, mo mea ko ta tu'u ai. Pako ko sia manatu mau pe ki he ke whewhine ko ia. Ai mea mai amata aho kau, koe atunga e kaipō e tau mawha koe e tui. Ko lere, tapu foki. O tapu ke rea, whia mea ke haa mai ofo. Tapu. Pa koe koe tapu ia na uwhao e au. Koe tapu ia. Nai o mai me o toa. Tangaloa. Mo vai popua. Ila hewa, vai popua. Hingo e tau whae. Ha o mai en ke ha tu i koe ni, ke Tupou Helu Uhatafe. Ka koe whai a whio koe Tupou Helu Uhatafe koe, ke kere pane o hake koe i pou ono koe ki olunga. Koe whai tuku pā. Ka ne ave ia koe mo au. Mana tui. O whai mai ke ilo ia. Tete whai mai ke ta hohori mo ta viviri ya we. Kuo laka ange ma whai e tu i koni stutone. Ke ilo i, o ke masiva ilo, e taiminga o ke rea iki ai.
Lawa koni stutone. Pake sio ke ngahi mawhai, mo ngahi ofa, ko osi amended, a ngai fulao lahi, ko osi whakatu a ngai fulao lahi, pe ko a fio ki ai la ao tonga, pe ko fia maria ki ai o saini. I mean, e ko sio koni ke ngai, lao koni ko amended. And I'm like, whakatumtumu i he ofa koe a tau hao. Tau kei whai pe wā lau fakapolitikale. He? Kai be ke tuku e wā lau ia, fie mau ke whai fie mau ke whai kai be ke tuku ia. Ko ngā whakau tau tai mahino. Tangi ko lau ka Tupou Helu Uhatafe, o tau masilo. Hei kai te ke totongi e koe masi wā aki ho ato ngai fu container ke hamo ave paanga. Kataki. Tau masiva ka atoa pe. Ka au toi koviang ho masiva ilo. He? Whakatu tā maki ho masiva ilo. Ko taimi kou tā ilo ai. He ikai ke tā rea. Ke la a. Ke lang tau potu. Ke tangaloa. Ke aho eitu. Ko hingoa whuki o Tupou ono ko aho eitu. O Tupou ono. O aho eitu. O lavaka. Pea o ulukalala. Pea o hau. Tu i o tonga. Whamanatu mai ka tau ke ta ilo. Ke kai ke tau ta ke tukong koe. Wa manatu i mau pe. Ai ke whine koe ni palasi koe he te. Kai ke si ilo po hano hingoa. I mean, te ki si au ha mea pe. Ai nane, si kai, toanga kai e tui. Ka ko os tapui. He? Ai au tapu. Au tapu ia. Ka mau tupu hake, ka mau kuikon ko Tupou malhola. O ne whakatapui mau pe ke o na mau kai tang kai mau tamai. He? Ai ko tau ngahi tala, mo tau ngahi ako naki moi. Tala tupua moi. Culture mo historia tau ngau pereperenges. O tap ke mau kai tang kai mau tamai. Pako mau eke o toi peke lere mai fu se a tau ia kita. Hono ako iki mau tō. He? Ko whatano mau peke kui ko ia he ko kai ke ngalo ia hono tā au ako naki ia. Ka ko kui e ni ko Tupou malholo whahingo ki a iau. Ai au fie mau ia ke tau manatu ke ngā iako naki o whai he tau ta mai, mai tau whae, mai tau kui, ke tau tolu. Ka apen ke whiwhine ko ni palasi. Au kai peke whanongo, ke mea ko tala ki ai. Mā peo ilo heka kai ko ki palasi. Anau sio he whiwhine, mā peo ko haku whaamiru, ko ke uhanga ilo. Ngalo ia no hingoa. Ka koe sio peo ke alatu pe ko sio ke whiwhine ko. Sio whipe e au pe koe, te ke sio a mea pehe, whakairi whia, he? Ai au whakamanatu mai ke ataua, ma upe. He ikai ke ta whainga ki ho ta hau, a o ke fakapolitikale. He ai mea hoko. He kai. Ko mana tui ai aho koe nai pō koe pe ko heng nai mate koe peki ai koe akirisi, tapange moe. Na o mohe o sio ki akirisi. Pana ostala heni ke toko ua he patoa, e ngō mātua toko ua. Peo mohe o sio ko hau, o kote kula, tupenu uri, ta avala, so te hina. Peo ko hau moe o tu tohi whatunga pepa. Pepa lahi ne hau moe o mai kao. Peo pe atu, akirisi, ko hameo ka hau mai o pepa koe ni kao. Peo koe ne whakamatala mai kao. He? Hau whakamatala whikau aki moe o pepa koe ni. Hoi rapu ka hei o hinga e ku misi. Ka ue hana o hinga. He? Ai koe mea ko ta pe ta whai. O whemau ke ta ilo e ta mea ko whai.
Pak whima o ke ta ilo i kono uhinga, ka no uhinga e ta mea ko ata wako whai. Nā ako e ku tala no atu koe ni, ko whima o ke tokoni ko tau kakaitonga, ke whakamahino atu, e mea ko politikale. Tau mahino e tau tolo. Ai tu unga ko tatu uai pa kuai peho tangata anga. I he mea ko tape. O ta whai tonga. He o ku tāpū. He? Ai mea ko o ta whai koe tonga. A o ke ta nofo i muri, o tape ke ta rea tau ki tonga. Ko e ku taimi kana o tokoni e koe tau pehe na o supporter a Greece pau whao fufua whao democracy group ko he Facebooka. Me eni o te kai ke pare mia Prime Minister a Greece. Ke elect he kakai. E koe ku mana tui ko ia, osi ko ia pia, mamahi maa ku family. Kia te au. Mamahi maa. E whuke he ku. Nau pehe peo ko whema peo ki tokon ke kakai. O hangai taimini ko whema ki tokon ke kakai. Ka o ku whemau ki iloi. A hoku lea volo i taimi ko ia. He? Pena te New York e Wall Street pia ko. Lere hake ki i koe ki o lunga. Taimi ko ia. Tau ilo pe taimi ko tau. Ala he paanga. I thought I was untouchable. Pena o puke. Puke me mate. Pero me pena o sio koe ki ai, ko sio atu ke fu tano, o tu mai fe fine maha koe te ave e ke whanonga atu. Pero sio mai au e ke light, green light and red light, o tu mai e foi red light i o pe mai he kei te ke au. Kako o sio mai ke he tafa aki, o ki atu pō nima. He? Pa koe ki rapu ka haringa misi he ko mis ke mea ko tape. I mean, sometimes ko tanke whanau, I think I'm a sidekick. Ka wai temini hui ke olo ka haringa misi. Tem ko puke ko whanau ko misi ki ai. Ko misi pia ui au sio puke tahine pa tamsi i pa whatokanga. Ko ki tamsi i ako ka whiha ene alu. Whepake. He mea rere whakarere. O ko misi pia sio ka he pōri. Pia tarai taimi hokoi. He? Koe ke tatane ko hinga pia koe ke ngai mea visone. Ai koe o tua pe kune hanga o atu ka koe ngai mea ke te sio ki ai. Ta o ke taimini, ma ngai mea ko sio ki ai. Ai o whi mao e ke ta ilo, wisdom, hao me he o tua. Tonga ko tape, ke la pua whai e, where tonga kuna misi. He? Ta mohe o visone o sio ke ngai mea o hoko. Taimi ngana no foi ko i New York e. Hanga ulau ko misi i pe mea ko toa uke he. Ke whanau. Au ka au. Pa koe, taimi ko nau i New York e ke 9/11. Man tui, hau e whakapuna ko i 9/11 ko i ke whitu ko ni Wall Street. Nau i he muk ofisi is about a block away. Me mea ko ni koe na i ai World Trade Center. Pa koe ko mohe ako misi o sio ke luo. Me ni he po ia ko ia pa hoko me ahe ata. Luo he mea ko koe World Trade Center. Pa koe aha ko tala ke ta mai koe whanau. O ko kata mai whake ka. Hau ne katai manuki au. Again. Ko pet. Ko hau hinga mea koe. Ta mai au ke wiloia. Ta koe ka fu big loss ia koe. I he Wall Street Center. He? Pe au whe mao e ke tahanga i lo i e taimi koko mui e koe tau he otua. O ne whenga koe ke whakahawhi koe. Awhi koe. He Holy Spirit. Paka taimi koe te lotu ma upe kuhanga he otua ta taki kita. Ne ta taki e te rea, te whakaukau, e te tō onga. Neongo o ku ta taranga taa. I he taimi lahi o ta ilo pe tau e mea koe ta ton ke ta whai. He? Kau koe ke ta whai. Kau whea mau e ke ta ilo e ngā historia koe ni. Fakapolitikale. He? Whea mau pe e ke tau merino i he pure anga tonga. Ke tau sio koe i he taimini. Ke pure anga koe ni, ke pure anga i people. Nā whakarere. Ko
Ko os amenten mai ngai fu lao hea. Wafe hongo fulu. Wafe tahatolo. Fere ngai lao. Wafe tahafitu. A mai eni ki he. Wafe wanoa fere ngai lao. Fe mau ke ta ilo ki ai. Tai miko ta politiki ai. Fe mau e ke ta study. Ai lao ko i tonga mai system mai mea ka atoa. He? Me he cabinet ko executive branch here. O a o mai ke judicial, mai legislative. Fie mau ke ta ilo ko higher branches ko ia. Fie mau ke ta hanga ilo. Ko toko fia kau no pere. He? Mantu ka kau no pere ia ko fili, like fili ki nau toi Tupou Helu Uhatafe. He osi koe ne hau mo ne tau. Tau i ko kua tonga o hau. Pa ne fili rewa ne kau no pere. He? Koe kukui ko Tupou Malhola ko no api, ko nau api en api e ne kui. Vira mari waki. A ko ulakai, ko no moko puna ene vira mari waki. Ko whohalahe ulakai, ko sunia akaweka, e kia kolomotua. Pa ko nau api, wakuho. Ha koe lotu koe ki tonga na e tanu ia i wakuho. Pa mene alua e kui Solomone, ave ki fisi, pa nai nofo fisi ka atoa, e whamiri ko whangatoko au tamai, manau whangatu whawhine. Ko tamai pena e nofo i tonga tau hene whae. Pa koe ako koe tamai. Mana e ka stolu pe. He? Ako ka atoe whanau. Ko tamai pe kono tāpua ki nei anghe o tua e whanau tangata kia. Ka kia whanau tangata. E whanau koe. Hano sibling. He kono kone nofo tau hea ne whae atu Tupou Malhola. Aia koe tāpua ki atu he o tua kia te koe. I taimigo uke whai ai ha mea ko o totonu, mo tau, mo i whinangalo e o tua. Ha upe ke ta fakapolitikale. Koe tāpua ki. Pako sunia akaweka, koe whoha ia ulakai koe ni. Prince ulakai. He? Ke tau. Tā noa pe. Pako kolo mo tu ai nia. Oku where ai e kau. Hanga tu ke tui. He ku where whoke kau omi koe no fo ova. Kako kau kolo mo tu a moani. Kau rea pe. Kau kui au koe e kia kolo mo tu a. Sunia akaweka. He? Nā uke kau a rea mo tu a. Aha me. Tu ila kepa. Kau eiki kehekehe kolo mo tu a. Kau whia mau ia ke tahanga i loi. Nā ke hau na fo ova mai mei whe. Pa ke hau ke hau pure e kolo mo tu a mo sopu. Kai. Te hau me hau pai. Pako whe. Whia mau ke ta i loi. Ko Tupou Helu Uhatafe ia. Ko kolo mo tu a koe laki kolo ia koe. Pea toki au mai koe ki. Whas moi afi mo kātoa kolo fo au nuku alofa. Nā no fo. Hanga Tupou Helu Uhatafe o. Tau ia tonga hau pa ne hanga ave. Ke kau no pere. Tofia. Ke kau no pere pe whaa kui koe whaa i hai. He? Ho hoko ki nao tori au. Tui tonga. Tui haa takalaua. Tui kanakupolo. Ko luani. Ko whae. Hau ko whae mea. Tungi. Kalaniwal. Pea. Mano pere kon ko maufanga. Ai ko wha ui ko wha i hai. He? A whi mau ke tau ilo. Angai tau tu. Koe ahapan lolo, koe ahapan lolo, koe api a luani. I kolo motu. Whi mau ke kau no pere ana e hou e ko hau hifai taimi koe. Tau whi mau ke tau hanga i lo i ho tau hohoko. Ho tau culture. Ko hai ki tau to. He? Whi e mau e ke i lo i e koe. He kai te hau pe kono fo ova mai ki kolomotua, pa ke pure koi kolomotua. I kai. Whi mau ke ilo hoi kolomotua ia. He whi mau ia lao koe ke mau atma tome i muri o whiri. He koe fu me chari o ka kai tō ngā ia. No whai muri.
Ko fe mau ki wa ko yet ki te koe mahu inga ho historia mo culture mo politikare ko go merino. Ko ta ilo pe ta ua ta lere fakapolitikale ka ta ilo pe mea ko koe mahino. He koe tokola he ka politikare ko ki ilo ko historia. He? Ki ilo ko historia ha tui. Tui tonga, tui hatakalaua, tui na kanakpolo. Mo ulkala. Ai ko tau pehepe. Moeanga taimi koe a Westminster system na kamata mai aki koe konistu tone koe i e tahawalo fitunima. E Tupou Helu Uhatafe. Ak fia mawe ke ta ilo. Ako e lao koe konistu tone koe tonga. He? Pake alo fili. Alo fili ho taki. Fili ko hai ho vahe ngā ke fili ki ai. He ko tau pāhia he mea ko ke whakamau lau ko he paanga mai corruption. Pure anga ko tau be mani o corruption. Corrupted. O kai ka fake news here. Ko old news. I mea ko corruption ko e pure anga. Hey. That's the world we live in. Kia tae hao. Ka kua pau ke ta iloi e ki taua. Ka pau ke nofo i wawao he lolo. Lolo halai walo. Hey, iloi e koe. Ho hau. Ho tu i wawao. Ka pau ke nofo i haapai. Iloi e koe. Koe tofi a hai a foa. Moe. Otu. Turiki atu koe ai foa. He? Tofi a tui. Pea tātā kimoutolu. Hok whamiri pe oku. Koe tofi a tui pa tawanga tu tau toke tui. Au fia mau ke tau iloi. Me ako tau pei tonga. Te mau ilo te mau to me muri ho tau culture, mo tau historia, mo e mau si viviri atu. Ke tau ako. Mo tau learn ho tau historia. Ai mahu inga o ke kau muri na o ki tonga. Ke peheka he mea wala tau sia ina ia o toko ni e tonga. He ku ilo e sia ina tu a tonga ia ko siweri ia o Pasifiki. Koe taimi kene whakalere koe he patoa a kirisi koe whakalere koe pure anga he taimi koe. Koe ku lau he whakoe ngahi news ia UN na me ngahi mea. E whaki na paupeu na wako ako ke whakalere pure anga. Pea hange koe lawe koe koe a Tupou ni ma. O i kai ki tau poto ki tau tohe mea koe whakalere whanua. Tau tānoa fakapolitikale. Aia na e o he pure anga ko ia ke UN na wai ngai fo i fi. A pure anga ko tau whemau ke nau totong. Kana e tū hake asia ina o totongi fo i fi ko ia. Ka o kai ki whemau e ke tau whangari vare e tonga i he United Nation. Ka kuke fie pore ke hoko o taki langa ha pure anga ke whakarere a tonga. Whemau ke iloho mea whai. Whemau ke ako, stari ki ai, anga whakarere pure anga. Oe ai ke hao e pure anga ke hei a totongi ho tamo ua. Pakai ha toko ni mai a si aina he taimini ki tonga, si toko ni a tonga, it's okay. He kunau sa ia i tonga. Nau fi hao, nau fi tonga. Ko taimi koe na e puke ai koe au koko i he businessi ko a whakahu. Na nau tala mai, ave koe o maha koe ta o wanima wa tolu, ho nof pirisona he wai. Kau pehera tope. Pau pe ke wako lao. Lao ko Amerika ke lava whakahau fiao. E nau whai e. O i kuna. Ke pure anga. Koe tuu kone ho mau ki api ko lere ke pure anga. O sio fia he FBI. O ko kake uli fiao. O ko mamalu. O ko nau ilo i he nau lava i ki nau tolu i taimi ko koe na e whai ai.
ai whenga mai koe whiri, kene lawa ia. Ke whawhetai. Hanga he o tua awhia. Hao ke taimi koe ni, hanga he o tua awe au ki he Methodist. United Methodists of Euless. Na si ai tamai, ta oe wa futupu e tau noa pe. 30 something, mo tunga ane. O tokoni ka nauto. He? Ka ta oe wa futupu ka kia ha. Ka kia ha policy ia pe ka menu ke whakarere ake fo isiasi. Pena e ala mai a konferenisi ia. E nau pehe e ave a siasi ia ki he koks, ke kaukorea. Pe ka mena e hoko. I step in. Hanga he o tua ome. Ai atamai kou poto. Ke whao a whai menu. O whakarere ake siasi i taimini. Tālu e hono whao ki siasi. He? Pea to ai ki to ai whaiwhekau koe na ne kai e nau pa anga ta ue ne o se ta atafa. Koe nau lavna toto. Pe koe mana tui. E kuako koe ke he lao. Ko nistu tone koe ai United Methodist koe a Amerika. He? A koe ka atoa pe lao ke lava ke mahino. Ka lava ke whetau laki mai tama koe nung ne pehe untouchable. E ne kai pa anga kautonga. Pa koe mana tui e ne rea na e whai mai ka teo. Ai anga whewhe hao ki i klas tahataha ia. Ai koe ne uhi ngā wahana matai tohi. Pe koe ropo hana matai tohi whia. Ko pia tari koe hena. Ka hanga he klas tahataha to'o. To'o ka to'o ki tua koe mho laisen haa ki to'o. Pa koe alua tu koe ki he. Pure whakawahei. Tamai pure whakawahei a koe oe. Metodisi ka ki lawa to'a are ki to'o. Ko talangi. Ka taki pe. Kau ki hiki whakalaka o mako. Ki he piso pe. Tamai, hake ke lava iau te teo ordain. I ta un. Tari pe ko henga. He ko Helua. That's my name, Helu. That's my last name. He? Mari pe au ke Uhatafe, but I'm Tupou Helu. Au whaire rewa. Ke ta wako ni koe, ke he mea kau to tonu koe ke ta ilo ki ta ua tonga, ke ta ako mea. Ao ke ta ako ko nistu tone a tonga. Ke ta mahino ia ke politiki. Pako wako i koe ko nistu tone koe a United Methodist. Pau ala tu ko harea. Whao koe complain ala ke pisope. Koe pisope ni. O kune overlook a siasi, me siasi e whange au i Texas. United Methodist. O ksio mai si anai ka te hon usio lalo. O mana tu na o latu mohoku. Family pe oko koe toke ta South Scott ka whaiwhekau. He? Ke witness ke mea koe nea. Ki mo a koe ke o whakataha koe me fu piso pe. O si seni ka atoa tae lao koe ku violate koe areki. He whaiwhekau koe ko areki. Paka ku at koe tangutu. Pehe mai e piso pe. Oh, o toki ilo na taha o ne ilo ka atoa lao. Ko pat ikai. Na wako pe kia. He? Ai koe ku hinga atu. To'o koe areki tua. He ka ikai te to'o e au koe mho piso pe. Ai koe te mao ia koe mea koe mahino. O hao peo to'o areki tua. Ai whaiwhekau koe ia, mani kākā. To'o moi pure whakawahi. Noko ilo ia koe he piso pe he na Osborne pe kia. Ka kai ke to'o koe siana koe ni te to'o au koe i to'o. Ai au whea mau ia ke ta ilo e mea koe ta rea aki. Taimi ko ta politiki ai, hako e lao. He? Hako ke ta mahino e ngahi lao ko ta peitonga. Pe ta lawe mai ki ai, taimi ko ta politiki ai. Kai whe mau ia, ke ta nofo tau a tā atu ki ha. Ki ha ta te ta iloi. Ko ha lao, fo o, ko os amended. Ko ha lao, ko os whakotu mai. He? Ko ha mawhai a cabinet. Ko ha mawhai a legislature. Ko ha ngai mawhai ngai 3 branches. Ia government. Ko nu whakalere ko atonga. They all have its own power.
independent power. Ko amended for all year, which is different from America. Okay? Ka ako kei tū petu i. Kene malu I hana kalau. Ai au whaka of ofa peta politikale. Whaka of ofa pepo ka hai pāti o ke tāki ai. He? Mau whaka of ia aku he kakai koe ni koe o kou sio kou pūri koe ki nau tōlu hange kou sio koe kia se tita mai fu kakai koe ni koe ku. Lau ko vi I pa pūri a oe ki he nau lau ko vi a pita pua. I mean, I feel sorry. Koe hae meu ta whai e ngai rea koe. Ka meu ke rea I ke whaiwhekau ko pita pua. Koe whaiwhekau. Koe ene sii mamahi whanua mo ne ofa ki hano tū. He? Koe tā rea whoke ku fix o ta ata mai. Ka meu ta si ta ake pe tau e kau patoa, ta pe patoa e patoa. I mean, na kaya ko he agris ke pehe. Ko agrisi ko helo. Ko helo I he demokalati ko atonga. Hena e mate pe ke ne tau mua. E ko ne tau mua ina ko ke ilo he patoa. Maa ko mea na umohe a misi ko ka agrisi ko mai upepa. E rawa ke whakamaala ala te tau mua ke fukau patoa tai ilo koe. Tapuanga pe mo koe kau patoa. Ko kua ko naki ka koe. Whimau ke ta iloi, ko hea tau mua agrisi, ko hea tau mua tupou ono, ko hea tau mua tupou lohiaki'i, tupou wha, tupou nima. Ko haa, ke kau helo ene. Pake toku whakafofonga ki nau tōlu. Owana ke whakafofonga I halahata. Tuku hono ta ake kakai he me koe politiki ko kore atu. Tuku, he teke hange koe, koe whiwhine koe ni koe, na usi oi koe palasi kau te e. Tau mai peho fu, chin, tapuange mo koe. He? Ko hae me hoka koe. Ko whatokanga ka koe. O koe kona wha alaivi ko rea koe ke haatui. Tuku. Whai pe e ta. Taki taha. Support pe ene for I political party. Aki ai for I laumari e maa to tonu mo rerei. Pea ona ta tākata. Ofa mai a kau tonga. Tuku hono ta ake kakai mo nau hako mo nau family. Whaka ofa ia. I kakai. He? Whima ue ke ta whakapa-apa. Ko ne more pe whakapa-apa e me mea koe ka politiki. Ta e ori ia. It becomes a cyber crime. He? Lava pe whakailo koe. Lava koe whakailo koe mei ka pau ke puri hataki New Zealand, Australia, Pakotonga. Whakailo mai pe ke Amerika. It's a big crime. Pe e tau koe ki tonga. I mean, o nau whenga halo ke whakailo e whiwhine koe. O ngā whiwhine e ua. It's so easy to whakailo. Ko tawi o ka mea koe whaire ko ha complain ke launga ata. But I'm giving them, these two people, a chance. Ke tuku na kapkape. Mono ta ake kakai. If not, I'm stepping in. Sorry. O whia mau ke ta ofi. Ta ofi e ta lau kovi ke kakai. Ta tau politikale maape. He? Ka ai hangai. Mea o ke whia mau ke tokoni ki tonga. Tokoni pe koe. E koe taime kong te tokoni ai ka hataha. O whia mau ke ta whai ia I he rilo. O e ela maha taha ia o ke broadcast I koe he fu Facebook ka. O na tokoni ki wawa mo e ua ke kau masiva. Oh my gosh. Pe koe me ia o e mau paanga ke he ua kilo. Really? Ko tau pehe tau tōku hongo fulu miliona. No, stop bragging. Ke mawe ka ke wha tokoni whai I he loto ofa, to tonu maa mo mo oni. O te ke hango tu waki ke haka ka I o laiki mai ho. Fu container ko ne mau. Tak hai bene container.
Kai ko koe pēku mau ho container manioke tālo ufi. He? Tau tak tāo pē matau whaamele. Where pē tau container. Kai tuko mea koe whiha. I fakapolitikale. Whai e tau hanga au e kou aonga. Kau ta whia toko ni i atonga. Mōlu atu pe kou toko ni i whakalongolong. O te ki tu waki mai e koe he te koe. Mea koe koe totongi hapau te hata. Au whi mau ia ke prosecute koe. O ka pau ke whai mea koe. Au whi mau ia ke ta i loi e ki taua. Ai anga koe histori e hau koe. O politiki i tonga. Hau mehe. Hau tui. Hau dynasty. Tau tangata. Au ke kau helo. Hau tui. Rā mai ai ke tau pehepe ki a akirisi. Ene whainga koe ki he whakatemokarati. He? I give credit to what is due. Kai ke pehe au, kai ke whaai mo akirisi ke urea kofi ki akirisi. No. Whea mau i tau whakapa ke tangata eki. Si o smalolo ia. And I fight be. He had courage. He had guts. He? I admired. I admire that part. He was my strong opponent. E ko pausi ko kaka e hofi o he patoa. Rao ngai e ki pēsi. Ko ilo au he Facebooka. I mean, they have everything about me. Hey. Doesn't matter. It's all about politics. Fuhu big he poini. E au whia mao e ke ta ako. Pe au whia mao ke ta iloi. Ngā historia, ma kau taki, ma kau helo. O te pō whā, ko helo. Te pō ono, te pō nima, te pō oluaki. Mea aho eitu. Hau mai ki tui koni koko, tui tonga koko momo. Tui tonga nei tau i ko haa moa mo fisi. Fua tui tonga. Nei hau. A warrior. Tui tonga koko ulaki mata. Mo whanonga tui. Tui tonga o laki mata. Tui tui ko laki mata. Ai tui tonga ka ulu whanua whekai. Uluaki ua tolo. Ngai hau ia. Nā wai ke tui hataka laua. Kau whae. Hau e hako tungi. Hau e hako koe. Tui hataka laua. Mea muri ki haa mea. Hako whatu. Hau mea e. Whiwhine kon ko whunaki, api lahi. Nai maari koe kia, mo sese luani. Ka ko nau api ena nau tupu hake ap konu wā tungi. Tataka motong. Okay? Ai nai koe siana koko David Amafi. Wiri whakataha. Tangata ki nau tolo, kai whiwhine e kukui. Pea toi toko taha pe. Anau a ngoma tu amari, ai ngoro. Brothers and sisters, hako ya ko vili, hako ya ko whatu. Whakaya muriki ha mea. The last tui kanok polo, the last tui ha takalawa, hao mea tungi. Tako e hako ya ko hao mea tui. I believe ko tui ua whaia, tui tonga. Hao tui ha takalawa, ai ko hao ko ni koe ke tungi. A whea mau ke ta ilo ta historia, ho ta culture. O ta hohoko. O sai peke ke ilo ko hohoko. Pepe mata, whia eiki kai. Whia mau peke ta ilo, ko taimiko ko ke ta ilo ko hai kita. Ko haho ta historia, ta tuk whakaholo, haho ta culture. Taimia ko ko ke palanisia e ta whakaukau. Hek ta whainga hirea, mangai mea. O tai tau, o tai whakapapa. Ai ako kore atu. Ka taki. Ai hao printer. Ake print mai ka toi ulao. Me he. Taha walo whitu nima. Ke he ua noa. Lao kotonga. 1875 Constitution. Ke u amendment kotoa pe me 1988. 89, 2013, 2010, 17, 16,
Tau mai ni ke 2020. Ako ia. He? Ako ia pata tuk tā noa tau ki ngai whi lao au whi mau ke tā ilo. He? Whi mau ke tā ilo ina e freedom pea tonga na e fuaki e tupo uluaki. Na e fuaki ki langi, fuaki ho freedom, pea tāpua ki i koe. Taimi kou tā ilo ki ai, taimi kou tā politiki ai, pea ko maa. Pea kai ke whaiha, tā aki ata. He? Kore peka ko. Kore peke ka kai kou nau si tā aki ko a pita pua, ko whaiwhi kau, ka tak whamre more. Tu no e pita. Pita has courage to speak. And e offer i hono tui, mo hono hou eiki, mo hono kau no pere, mo hono kakai. Kene offer ki tonga. Kai au fie tuku noa i hano taimi, kasi hao malanga mai mo politiki mai. Usu usu. Honor him. He's a hero. He? Moi ki kakai koe, kakai patoa koe nau si whaka ofang nau lao ngai. Tamte iwe he patoa e patoa. Whamara moe. Mo merino. Mo merino. Kia koutu koe. Whi mau e akiriske mo merino. Koe wataha, wanoa wataha. Ka mo ke pehen moto he ke mo hu moto. Whatata. Find out. Ai vi sone ko akirisi pa mo. Rere ai. Lere pehe. Riko mai maa. O te tau kakapa tau toke sai. Pea ngāri ko wholoa po uri. Pea nai ki leiti o kama tātou. Kau whia tala noa te pe. Ke ngai mea koe. O whia maa ke ta ilo ki ai. Whia maa o ke ta mahi no. Ke kakai kou politiki mai. Ako e lao. Ako ke kau politician. Whakahistoria koe i tonga. He? Ha tu i, ha uai. Tupou uluaki. Tupou whā. Tupou nima. Tupou ono. Tupou ua. Ko tupou ua kono toko ua e asi ausi. Ka ulu whanua whekai mate ki tonga. Ko tamai a koe tupou malhola koe toko ua e tuki. He? Moko puna lavaka o pea. Moko puna tu i pere hake. Moko puna tu po uluake. Paka mea koko uwhe mao e koe keu toko ni. He kou ilo i ko hai au. Kou ilo i au. Whe mao ke ta toko ni ko ta tonga. Kataki. Toko ni e taha ko ta ape o kusi atu. O tono no pa umasiva ilo. Nau toki hanga whakotuu. Change ki fo i pēsi ke ui ko e Tonga Book Club, International Book Club. Ke tau lawa ke tau wako, pousi ho ngai tohi o ke lau. Ke ona ta masiva ilo, i ho ta ata mai. Ke mau ke ta whai mea koe ako. Ako. Kai ke ako i au e hata. Tau leu tupak mei tonga koe ki i wale kua, tapuange mo koe. Ako pe koe se fine, koe whata mai ta mai, teko se ki tahine whainga. E lau ko ha mea lau to o fia. He nai kai ke te whaere mai kita mo poto. Nā wako au ke poto ke poto. Koe lau ko ha mea lau to o fia ngeau ke manatu. Kau si whai pe poi la pe tapanga mo koe mata mo lau. Hake ako i hataha uia i he mea whakalao. Kau hangea uia ko hai ko ni koe Palestine koe Amerika koe nani free koe a ka uri. Ko Abraham Lincoln. Fua, toko tahaya nai alu koe ki he. Ke courthouse koe Amerika o ākiu hafo i keisi. O ka loea ia. Nai hau ka Palestine o Amerika. That's me. Ka loea uia ko alpa uia. Ākiu. Maha whakamau i keisa ta. Ko ki tamasi ko ako. Ani koe nen tala mai ko ke tunguangi ia ke alo ano api. Ne laki maria ki mua ka tala noa pe ke.
I fo tau ki tala no. Pia mawai mono ki mari pa alo ki tahine e ke fitukun ko Luciana. Hau me e. Mena ki pepe tau walo ki ki tahine. Mena ki tahine. Pia ko peke ki tamsi. Apa ko ke whaere vete. E ko matu ko whaere vete. Ko whaere pia whenga mea whakalao. Tamai, oh mamu, tala mai he loa e au fiha. Ma mawha mai ha. Tari ko hena. Whaere e au. O ko whaere pe me i teksisi. Ai vete ko ki tamsi i. Mo ene custodial custody. Kene ki tahine. Pia whakafok whakapure anga mai ki tahine. Me he state taha ki hene. Teke usi, tamai ki tamsi i teke si hame pehe. O ko hat ko hopo. O ko whaere mea katoa. Sula. Tako taha ua kau sula. Ka kia witness e ko toko taha pena e tala no ko kau sula. I'm the only witness. I designed the case and I'm the witness. Ako ipe mo ki tamsi ke potherea. Kone ospe ko ia. Saini katoa kau sula ia ke omi ki tahine ia ke mau ia tamsi. Pau totongi mai. Taki si aha whinemotu a au totongi mai e child support ki heu ki tamasi. Ka mea koe, atamai. Viviri aga atamai ke ako. Anything possible ke tau tonga. Possible ke tau merino, possible ke tau poto, e fakapolitikale. It is possible ke tau lava whakatupulaki, ki tau tolu, mo tau tokoni ki Tupou Helu. It is very possible. It is very possible ke tau tokoni a pohiwa tu ane toa, mo People Party, Independent Party, Monarchy Party, mo Tupou Helu. Loto tanga tau whaingata. That's it. Pako kore. Ka ngata he ko fuoloa e po uri. Pe ofa ke tapa ki kimoutolu e eiki. Me whai tōko tape o mo mea mai mea. Until the next Tonga political view talk, which is next Friday. Ka tau sihange ka hai mea te tau toi. Tala no ke. In the meantime, learn the constitution of Tonga and the historical rulers. Me kau taki. A o mai ai. Ke te Tupou a Chris Pohiva. Tupou Nima. Pohiva tēne toa. All of these heroes taki. O whalai atu kia te koe tonga ko tape. Until next time. Goodbye.